Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk song Tripura ni bekar candidate ni bagai haino hai kaisa chakri ni khobor ongkorwi faika Takhuk Tei Bukhuk song hangke chung tini je Tripura ni tei chakri ongkorwi faimani oboni tino chini video o kok salainai Takhuk Tei Bukhuk song norok saimano chung chini channel o sal burung burung chakri ni khobor tai student ni nangmani video rongno chung upload khai tongo hangke norok jodi chini video no sajagui tongkhai chini video no like khaya ta pokdi Takhuk Tei Bukhuk song chung chini o video o at least 50 like le chung deserve khayo chung o video rok sanamani bagwi kokborok bai o chakri ongkorwi faika Society for Entrepreneurship Development ba chung obono SOFED hinibo sinibo Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song leakare chung tini ni chini o video o je chakri ni tei kok salainai o chakri ni tei borok tamo nangmani information rok rikha bo post ni tei chakri ongkorwi faika salary rok bwsak sajaka qualification rok bwsak nangnai oborok no dino chung tini jotono kok salainai kaham kai hangke chung tini leakare chino video no chenglaisinai video no chengya sakang norok ni thani ani kaisa jikon sakoimong lamsogo Takhuk Tei Bukhuk song ani channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song chung chini channel o kokborok bai daily chakri ni khobor tai educational video rok no norok ni bagai tui phayo hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi chini channel o kwtal ngui tongkhangke chini channel no subscribe khaina di tai notification bell no bo click khairi di tamoni bagai hingke chung je puro video upload khayo norong thani jotonse sakang sogoina bagai aboni logi chini kokborok bai sanamjak video rok no norok sajagui tongkhe chini video rok no norok kisa kosto khai like comment and share khairi di chini borok ni bisingo Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song chung tini ni chino video no chenglaisinai Takhuk Tei Bukhuk song Society for Entrepreneurship Development SOFED address khawbani Entrepreneurship Development Institute of Tripura ITI Road Indronagar Agartala Tripura 799006 o je notification ongkorwi faika ongkorwi faika September ni 2 tarikh tai ongkorwi faika 2020-21 ni bagai aboni tola borok sikha application are invited from the eligible unemployed youth for filling up the following posts of the recruited on purely contract basis for a period of 11 months for the agencies or department mentioned against each post mane no jaga sajaka o jaga o je post ni dei chakri ongkorwi faika ba je chakri rok ongkorwi faika omorok purely contract basis ni job ongnai tai oboni job duration ba somoy ongnai 11 month ba 11 mas hangke Takhuk Tei Bukhuk song tolao borok o jaga o total 4 ta post ni tei chakri kari rekha o post rok ongkha junior engineer civil assistant engineer data entry operator tai LD assistant junior engineer civil ni bagai je total number of post ongkorwi faika omongkha 03 ba 3 post ongkorwi faika aboni logi borok essential qualification rok sanjaka junior engineer civil ni bagai borok je essential qualification sanka omongkha jekono government ba reputed institute ni tei norok jodi BTech ba BE civil o jodi khaijak nangkai norok job ni bagai apply khaimano aboni logi borok experience ni kokbo saka experience borok saka norok ni minimum 5 year ni post qualification experience tongna nangnai logio hangke bo norok job no apply khaimano boys ni koko borok saka maximum boys 40 year jora mane no 40 bochor jora norok job no apply khaimano aboni logi borok saka gross contractual pay or month mane no prottek maso norok no bwsak salary rejaknai oboni ti borok saka omongkha 40000 per month ba 40000 prottek maso norok no o chakri ni bagai beton dijaknai tai oboni bagai je place of posting ba o job ni je posting area omongkha Agartala Smart City Limited ni under tongnai mane no Agartala no norok ni o job ni posting rok klainai aboni tola borok assistant engineer post ni ti kok saka assistant engineer post ni bagai borok saka 2 post ni ti chakri ongkorwi faika o jaga oboni bagai borok je qualification sika omongkha BTech BE civil from a reputed institute or government college o jaga bo same no sajaka jekono government college ba reputed institute ni through tei norok jodi BTech ba BE civil khaijak tongkhangkai norok job no apply khaimano aboni logi borok sajaka minimum 6 year ni norok ni experience tongna nangnai tai boyos ni kokborok saka norok ni jate boyos maximum humano 50 bochor ni saka hangkai norok job no apply khaimia aboni pore borok assistant engineer ni bagai je salary ni kok seika omongkha 60000 per month omoni bo je job posting ni area omobo Agartala no nai
Aboni tola borok data entry operator post ni bagi kok saka data entry operator ni bagi borok je post ba vacancy kari tui phaika omongkha kaisa mane no ekta vacancy o jaga ongkorwi phaika aboni bagi borok je qualification chanka omongkha degree in any discipline from a recognized university mane no jekono university ni tui norok judi normal degree khaijak tongkhayo job ni bagi apply khaimano omo BA phanong mano BCom phanong mano BSc phanong mano aboni logi norok judi NTC in COPA or DTPO trade under NCBT DGET Government of India riti bojuri norok kisa misa course khaijak tongkhangkai norok bo o job ni bagi apply khaimano data entry operator ni bagi borok je essential experience ni kok saka omo borok saka at least norong thani 1 year ni data entry kam khai experience tona nangnai logio tai o chakri ni bagi je boys ni kok saka omongkha maximum 40 বছর জরাতে নরক ও জব ন এপ্লাই খাইমানো অমনি বাকি যে স্যালারি বা বেতন নি কক সাজাকা অমংখা 10,000 পার মান্থ আবনি পরে লাস্ট যে পোস্ট নীতি বড় কক শাখা অমংখা LD অ্যাসিস্ট্যান্ট নি বাগিব অর কাইসন পোস্ট বা ভ্যাকেন্সি অংকরি ফাইকা অবনি বাগি বড় যে কোয়ালিফিকেশন শিকা অমংখা ডিগ্রি ইন এনি ডিসিপ্লিন ফ্রম এ রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি ও জায়গা সেম ন সাজাকা যেকোনো রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি नि थ्रुयै नरक जुदि डिग्री खाइजाक तंखांकाय अ जब न एप्लाई खाइमानो लगियो NTC इन COPA ताइ DTPO ट्रेड अंडर NCBT एंड DGET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि थ्रुयै जुदि नरक किचामिसा कोर्स रक खाइजाक तंखांकाय अ जब नि बागै एप्लाई खाइमानो अबनि लगी बर किचामिसा एक्सपीरियंस बो सानखा अ एक्सपीरियंस रकंखा ऑफिसो काम खाइ फाइल मेंटेनेंस ताइ कंप्यूटर वर्क তাই অবনি লগি অফিস ওয়ার্ক রনি তৈ জুরি নরনি কিসা মিসা নলেজ টংখাংকাই নরক অ জব ন এপ্লাই খাইমানো আবনি লগি বরক শাখা শুড হ্যাভ টাইপিং স্পিড অফ 40 ওয়ার্ড পার মিনিট ইন এ স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড ইন ইংলিশ এন্ড 30 ওয়ার্ড পার মিনিট ইন বেঙ্গলি মানে ন জায়গা সাজাকা নরকনি টাইপিংও কিন্তু 40 ওয়ার্ড পার মিনিট ইংলিশও টংনা নাংনাই তাই 30 ওয়ার্ড পার মিনিট টংনা নাংনাই বেঙ্গলিবো হাঙ্কাই নরক জব ন এপ্লাই খাইমানো তাই ও জব नि बागै जे बयस लिमिट नि kokborok साजाखा अमंखा 40 इयर्स जोराति नरक जब न एप्लाई खाइमानो बेनि बागै जे सैलारि नि कक सैजाका अमंखा 10,000 पर मंथ ताई ओ जब नि बागै borok जे पोस्टिंग एरिया नि कक साका ओ पोस्टिंग एरिया आंगनाय Agartala ni SOFED headquarter office ongnai Takhuk Tei Bukhuk song angnok no jaga kaisa kok sanamo songo borok o jaga je experience rok sanmani o experience rok nong thani kri phano norok o job rok no apply khaitoni rimano tamoni bagai hinke jotoni thani no omo hai experience kri phano ngoi mano aboni bagai norok judi experience kri phano norok job no apply khaitoni redi Takhuk Tei Bukhuk song tolao borok kisa terms and condition ni kok rok sairika o jaga borok Puilano je jeng saman haino saka o job totally contract basis job ngnai tai o job ni je duration ba time tongnai 11 month joratei o jagao ST rokni bagai S relaxation rijak tongo aboni pore borok tola sajaka bahaike norok o job no apply khainai tai bufro apply khainai omoniti borok saka application shall be received at the office of the member secretary SOFED ITI route Indranagar Agartala 799006 up to 4 PM of 11 September 2020 মানে ন জায়গা সাজাকা সেপ্টেম্বর नि 11 তারিখ नि সারিক नि 4টা नि सिगां किन्तु बरक नि जे SOFED अफिस दं माने मेम्बर सेक्रेटारि SOFED ITI route Indranagar Agartala 799006 अ अफिसो थांगै नरक जमा मारिनाय Takhuk Tei Bukhuk song o chakri no apply khaina bagai je application form nangmani o application form ni link angan video tola riwiri nai norok aroni download khai norok ni information rok riwi a jagao tai photo rok thepawoi logio norok ni document rok ni xerox riwi tai a jagao self attested khai borong ni office thangai September ni 11 tarik sarik ni 4ta ni sigang tuniri mano aboni logi borok sajaka norok judi o chakri ni tei kono confusion ba doubt nangangkai borok ni office thangai pano norok kok sare mano याखाइबा borok ni je official website tongmani www.sofed.in thangai phano noro visit khaimano hongke Takhuk Tei Bukhuk song omongkha borok ni o application form norok ni photocopy passport size photocopy tai borok o jagao je nangmani details rok sanmani omorok no fill up khaidi o application form ni PDF norok an video tola mani thanai aro ni norok download khaina di
आन भिडिअ डिस्क्रिप्शन तलाव डाउनलोड एप्लिकेशन फर्म हिने सैजाक दंगो आजागो नरक क्लिक खायै ओ एप्लिकेशन फर्म नो डाउनलोड खायनाय मानु अमाहायनो बरक तलाव ते कैसा फर्म रेवरिखा अमंखा एक्नॉलेजमेंट काम एडमिट कार्ड नि फर्म ओ फर्म बो नरकनि फोटो ताइ नांगमानि डिटेल्स रखदिवै अमनो फिलअप खायै बरं अफिसो जमा मारिनाय ताखुक तै बुखुक सं ओ फर्म खा एक्नॉलेजमेंट काम एडमिट कार्ड माने न ओ फर्म नि कपि नो नरं थानि सकपायनाय एज ए एडमिट कार्ड हिसाबे नरक जेफुरु इंटरव्यू फेस खायनाय आफ्रो नरक ओ एडमिट कार्ड नो लगितालंगि माथानाय हंके ताखुक तै बुखुक सं तिनि बागै आसुनो जों तिनि चिनो चिकनसा भिडिअ नायलायखा सफेद सोसाइटी फर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आगरतला त्रिपुरा जे चक्री अंकरी फाइका अमने तै जों तिनि किसा मिसा कक सालायगा चिन भिडिअ नरक जुदि चिन भिडिअ रिमान इनफरमेशन रखनो जाजागै तंखांगाय चिन भिडिअ नो लाइक खायना तापकदि ताइ लगिओ चिनि तिप्रासा बा चिनि बरकनि बिसंग नरक चिनो भिडिअ नो शेयर खायरि बायदि जों नरकनि बागै ओ भिडिअ रक बलायनो कस्ट खाय तुइ फायो जाते चिनि बर रक जतनो सितुं सायमानथं बुजितुं हिने हंगे ताखुक तै बुखुक सं तिनि बागै आसुनो खुलुमखा जतनो जय हिन्द।